Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Kigima umwanchi mulebeta sene kia Ndizi TV ni wacharagire Chinsa Ikomi chabono maragoba asinero bere bwekanu wakoletera mangana maya asinchira yobwenye nabereka gokolekana kurwa chingongo chonsi inye chinse asinse mochi chemitandao asinse ya Facebook na bokwenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega asinse meria YouTube gwetera Ndizi TV News asinse ya website na bokotunya gwetera www.ndizitv.net tiritirane Fridah Kerubo nolitoko bwatanera soko nekibuna kibichana boigelio gire wikira sole asenchira ya bene nigakurukwa petonira mukira toska tonyegera gwenturasege kekekerebosio elinde tokomanye amange. Mancho muliyeli yango kwaligani bene linde tobe sanga ansobwamo gochakabona iga goika omwelio Amayia yebire bigani gotuko yachaka kurase county ya Nyamira asengo kumanya bina nechinga kichiskuru chigendete gusiekwa ase aborki wabagendete kuirananga ase omutimoko omokeigo kolende nigo abayiboli baboligwe kulenda abana babo chinga kichiga chirusa aniga bakagukwanwa no mo director Alice korwa ase Eskuru ya Alimo Academy oyokorwanganere Alice Mukeira oyobereka gosemia abayiboli bagenda kulinda abana babo nabo igokolengana no morokyo monene bw'eskuru eyo nigo ayanekire kweroberia bwikirano asingencho ya matemwa manene ayuale bosio. Bono abana baba KCP tali tangani twabere twakora matemwa ya the first attempt yari me yachage 2004 lakini bona ase challenge era grade 6 now being the second pioneers abalimu basomiri esilabasi banyekorete last term gatigati igonga bono chirefusion bachikorire kabisa igonga mbali tayari wisaransa matemwa ya abayiboli motolendera abana morore movements cy'abana toba abayiboli mpanarete ekero twabungire muna kiruse chimbanje tugutoma abana bako batoma amayiri omoiboli atakamaiti omwana na kiakale okoreki na kiakagenderete iga abayiboli tafatari mobe na abana bainange egere mobarore esengaki yabono yakongire morora abana baino gotigara imengana erengete chisemi nigongo kumenya buna omworokia omonene w'eskuru y'abanyaruka ya Nyabururu nigo boigo ayenekire kwerobera wikirano asamatemwa yekirasi ya 12 okwana chinga kibabete bagutwara amasabo aseskuru eyo nigabete gakwerera obasemelio konene asibara chikuba bagokora yabuya nabo igo kubolia abayibuli kogenda nabarabo kulinda abana babo chinga kiechiga babere bakwerana aserusa. This is a promising class. The girls are well prepared and we expect the best. As an institution, we still sing the song of integrity, integrity, integrity. Accompanied with prayer, we expect the best results. We are set to deliver and deliver genuinely. And the girls are prepared for that. And therefore, we want to thank God today for the far He has brought us, for His guidance, for His care, to all of you, especially the 702 candidates who are going to sit for exams from this institution this year. It's a great honor, it's a great support and care that we have received from the Lord for us to have all those numbers sit for
Abarai aomba bagwikirana ase kanisa ya Adventista yali akumba imeyebunge ya Kitutu Masaba gati abarai bali bagwikirana ngamona omuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogombaki omusolicitor General Shadrack Mose omubunge okitutu Masaba Clive Gisairo naboigo omubunge North Mugirango Joash Nyamoko asomorobele bogosira ekanisa yo asengencho yobwagachi okwana omuwaziri Machoguni gabolia abaraigo chamo naboigo kubwatirana asengencho yokwenekia amagendero ime county ya Nyamira waigoni gabaga kwenekia gosiga kwenekia okwirobele bwikiranu asogochigo kya University ya Nyamira ase aerera ogwetuma naboigo kubeka amonchirilio ase wizara y'ekisemi waigoni gabaka kwenekia lyabereka gwikirana ase wizara y'ekisemi anamono asokorosya gosokubeka eskuru yobobundi ye Kerubo gietai naboigo koba National Polytechnic. Niwahakikishie kwa sababu sasa niko kwa serikali, nataka kuhakikishia kitu moja. Hivi majuzi mliona Mheshimiwa Rais alifanya kitu moja. Ambassadors wale ambaye waliteuliwa asabantu 15 aba usiba 3 igombuyere wasemba mumuruji igomuruji ngambuyere na atuanchete. Unajua mtu anaonyesha upendo wake kwa yale ambaye anafanya. Na tena tumeungana pamoja na waheshimiwa hapa, tukiwa pamoja tumemtembelea kule mara 2. Hata hivi majuzi tulikuwa kule Kakamega, waheshimiwa waliweza kuongea na kusema ile ambaye inatakana kufanywa kama sisi jamii ya Kisii. Moja yao watu wa Nyamira walisema ekerugie tai eve National Polytechnic nkia bako senkabet. Si hiyo ilifanyika kwa sababu aliposema hiyo iko katika minusu yangu, tuliweza kuhakikisha ya kwamba tulifanya. Waheshimiwa tena wameuliza kitu kingine ya Nyamira ambaye tena amenipatia majibu, akasema chongo utimishe hiyo. Watu wa Nyamira, gavana pamoja na waheshimiwa waungane ili university ile ambayo tunasema Nyamira yeye amekuba. Sasa mpira iko na sisi hapa tutura asio, lakini yaroto ile libaga na nje na alikera waheshimiwa nga tukae pamoja tuhakikishe ya kwamba ega kule getindi nigo kyaberege kuruwa gucha ase abaiboli ababwate ebirengelyo byo guchigosara abana abanyaruka anamono chinga kyechiga aborokyo babere bakwirananga ase omutimoko omoke okwana negetaseni kya Ndizi TV omuraibe kyombe gya Young Women Democrats esnas Nyaramba nigo abagakubole gosiga gukulira abaiboli anamono chinga kyechiga asaine kebuna nigo barachikoba bakwimukirwa egetambukero kibwenerete. Tukiangalia watoto wanapokuja nyumbani, tafadhali wale akina dada wenye wanapiga hesabu jinsi watakavyokeketa watoto wa kike, siku utakupata ni miaka ama ni pesa utalipa. Kama una pesa hiyo 1200 utuletee uendelee kukeketa, na kama hautaki kugongwa, tafadhali kaa kwako, aheshimu hao watoto, wape heshima zao. Siku watakuwa wakubwa tutawaelekeza. Acha pili, wale watoto wanaokuja kutoka shuleni, wamekuja, mzazi unapatiwa mtoto wanapokuja likizo, hana mimba, ana afya njema na ako buheri katika akili zake. Asikuje nyumbani ukamkoroge ukamwacha anda atafute mimba, anaporudi shuleni anarudi kama akili yake imechanganyikiwa, ana mimba na anaingia katika mental health issues. Tumepatiwa watoto wakiwa salama, tumepewa watoto wakiwa salama, tuwarudishe shuleni pia wakiwa salama. Na cha mwisho, yule mtoto wa kiume aliyepeana mimba akiwa mtoto, kuna wazazi tunaangalia sana katika watoto wa kike, kuna wazazi ambao ni wachanga na ni watoto wa kiume, waelekezwe, waongozwe na waambiwe jinsi ya kukaa sasa kama baba ambaye ni mchanga. Na mwisho kabisa nataka kusema kwamba tushikane mikono kwa pamoja tuweze kulinda hao watoto. Unapomwona akienda mrama, tafadhali muite, mrekebishe na
Ense ya Kenya nigo ya betirinse ese yo gwanchirana ase ogokora emirimo nense ya Angola aniga bakagokorekana litkolia rero ase nyumba y'oburayi enene imyomo chyo Nairobi ase omurai bwense Dr. William Ruto abagakwenekebuna nigo obokoreri borachikoba bogotingigwa anomono ase ensemo y'obonchereri borachikoba bokugareigwa kurende niga bagakogokera obokoreri b'omurai bwense ya Angola jao Lorenzo ase okubeka emerobelio na baigo kwenekia omulembe asense ya DRC Congo of Angola on the best convenient moment for you, that is to be negotiated between our two diplomacies. So we are willing and hopeful that such a date will be very soon, so that we can close, but not really close. We can consolidate the start of visit exchange at the highest level between the heads of state of Angola and Kenya. So, Mr. President, everyone present, the two delegations, once again, I would like to say that we are very grateful for the very warm and brotherly and friendly manner we've been received here at the city of Nairobi in our first state visit. Thank you very much. No nyamagega ye serikali kwenekia kwena na obuyo gocha ase abalemi ase ligolirie nse kegima unenchere ya moyo kubasira so kwenekia lige salire ligi ya kegima abalemi korwa sense moya transmara nigo babere bagweso kebene na baigo kwemurungania aso gotanyora obuyo bwo bwikirano okwana na baliki ba mangana nigo babere bakubolia serikali kobeke merobele mekirano aso kwenekia buna obuyo bwonko baikira bole ase ngencho yogo simeka na boigo kweneke mnango soke bali endagira eisaine ambaye on 2013 ilianza kujengwa. Wakati hiyo ilikuwa imewekwa over 60,000 million. Over 60 millions. Beza ya serikali aliingia hapa. Lakini ni maajabu, yes tumechengewa. Saa hii kuna fertilizers ambaye inapelekewa karibu na wananchi. Lakini ijaiwekewa hapa. Fuata mbolea kuanzia hapa mpaka Gilgoris ni 42 kilomita. Na watu wa huko Gilgoris ni wengi kwa cereal. Mnaenda kupanga laini mpaka wengine wanakosa mbolea. Sababu tuko na hii store, tunaomba tu Ministry of Agriculture aweze kutupea dispatch ya mbolea tukolekti hapa. Sababu wakulima raundi hii wamepata data. Tukienda maybe hata saa hii usalama sio safi. Sasa tunaenda tunanyang'anywa njiani. Magega yesagasaga kwenekigwa ase County Assembly ya Garissa na boigo ebinte binge gosalika nigo bono omonogeri we county yo Abdi abereka weso kebene na boigo kobolia abo bisa kurasensemo ya DCI na boigo EACC gochaka obotuki bene boigo nigabereka kobolia na bali barabe bagotokekana na mamocho yo gochakia esagasage yo koimokeligwa egetambukero kibwenerte. And then I was sandwiched between the long tables or the chambers. And then they took the chairs and now started throwing at me as well. Luckily enough, I was saved and whisked through the back door. The processes will kick in immediately on disciplinary measures. We will advise the Speaker and his team to initiate those processes immediately. We are therefore calling members of DCI, EACC and government forces to expedite and take this matter as we wait for justice.
Nechingaki serikali egendete kubika emirubiri emikiranu asoko eneke mnango kora bare oboengi naboigo obutumiki bwebinyegwa byogotindia abarai nigo babiri bagwesoke bene naboigo kwa okoboko enganeyo ngati yabono mugavana kurase county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki oyoberega ko eneke akubwaterana ne serikali enene ase ogokora ebinyegwa byogotindia ase ebinyoro okwana chingaki cyogo chengera ngonga buli tukoli igoro nigo ayenikiri kubwaterana n'abagambi ase ebinyoro nabo igo kwimukya egetambukiro kibwenete asogosiria ebinyogwa byogotindia. Ile kazi tumefanya kumaliza pombe katika Tharaka Nithi County is bearing fruits. Hiyo ndio sababu unaona wananchi hapa leo wametulia. Ulikuwa unakaa kidogo unaona waanza kuchomoka moja kwa moja. Saa hii tuko soba. Ningependa kushukuru viongozi wote, hata wale wa kisiasa ambao walijitoa na wakasema kwamba wanaweka siasa yao hatarini kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaokolewa katika janga la pombe haramu. Okongusana na igoro yende meroni gokogendete koleta libera linene ase county ya Isiolo okwana omokonyi bw'omugavana bwe county yo James Lowassa nigo aganiri abanyanyimbo ko wimukiye getambukiro kebwenete ase okubayegerera abamenyi bensemeyo anene mono asa mukiri getambukiro gye serikali kyogoselia abamenyi bensemeyo kurwa ase ndemero yabo. Nimeongea na governor, alikuwa amesukuma hayo mambo ya kuhakikisha kuwa tumeresolve mambo ya kambi zote za jeshi within Isiolo, iwe ni Soi, artillery, Sose na hawa wa 78. Iko at an advanced stage. Hata juzi rais akiwa hapa hivi, Mheshimiwa Duale alisema tunataka kumaliza once and for all, wananchi na jeshi waishi kwa amani. Hiyo jeshi kwa saa hii juzi wamenyima watu ambao wako downstream, wamenyima maji. Wana divert maji yote inaingia ndani ya kambi kupanda miti na damu za kuogelea. Lakini mwananchi wa chini anapata sewage kutoka kwa hiyo kambi mpaka cholera cases. Kutoka Disemba mpaka mwezi wa 4 ilikuwa natusumbua hapa ndani. Mpaka tukaenda kuelezea kuwa hii ni mbaya. Kwa hivyo jeshi lazima iheshimu wananchi. Governor amewaambia hakuna kuhama, yeye mwenyewe atahandle nini? Hayo mambo. Tunajua ya mambo ya kokotini, lakini yeye anasukuma iko na advanced stage na rais yako ndani. Kwa hivyo wananchi wakae kwa mashamba yao, msikuwe na wasiwasi, mpande, tutawapatia mbegu, mpande mashamba yenu na mtavuna. Sisi sasa wanafunzi wetu wanatarajia kufanya mtihani. Hatungependa wanafunzi wetu ambao kwa class 8 isemekane mtu amepata max 150 na ule ako kwingine amepata 430. Hata kama ni helicopter itafikisha hiyo mtihani wapi? Kwa hiyo shule, kwa sababu kama ballot papers ilifika na helicopter, kwa nini mtihani isifike? Mwancho mulierelia korwa sorbo tioroni ona ikire omoelio bamangana maya asebirebiga kulinde toskato nyegerage koraga ensa emo ayona mange ningoeletra senchira yobikiranu enda gutobwatia sense mochi chimitandawa sense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagatonya gwetera www.ndizitv.net maega chikamera soko nekibuna ebichana baigeliogi yagwekera sole asenchira ya bene nere petronira mukera ilietariane Fridah Kerubo enda gutwara obugelia obuya imegeta seni kya Ndizi TV.